Hello parlok baru aku no pialong. Pilaya penya mengatukan jing ruai. Jong kong Jessie lyngdoh ke berang shumi. Bakateng ke Murdah. Murdah na. Em kare Murdah. Aku nak style Murdah. Dia awak ke jurai ke berang shumi temai jing kong Jessie. Bala ring video dah ubah kiki garot. Atrai pilai pet. Kita buki bombat pet saya pet mentah. Kabai ibang shisha ngatek ada pet mo. Bang aku abang pet biang buat pi mentah sesisin. Hak tu video hak por bang pet ngarambut ba. Day ibit ngarambut ikong Jessie lyngdoh lah kot BTS mau bayar roy lang. Tu senyum balik berbayang rambut day BTS tang mata pet bah day man di ikong jengi. Jessie, ikong Jessie, cing iskunta ni. Nanti aku tu kau jingrai rai lang berversify. Nanti try piakan mau paiversify tu rapper mah, tu bar rap aku tu jingrai old school love. Jong Danny bad boy, but Eddie lyngdoh. Nanti aku tu jingrai sekali tu kau yang nak Suki. Di mentauversify lah. Rai seperti Jessie. Wow lah. Official tu guy mah guy dan dekat bah tu bersifai kasi orang itu bersifai untuk mereka kata tambah akan nak kendang kasi orang tu bersifai senyum jong urut akla BTS baru aku mentah Jessie lyngdoh bersifai layak akla BTS deh mentah kita kira ada BTS khasi jong ni kan mah kita ki BTS army kita rugi ki army kong Jessie bersifai kini ada siap kini ada tamam mentah berkat BTS army. Sekarang kai kami lihat dia mentah yang ini penjaga terjingrai ke Murdah ke Murdah tingin apa ikut terjingrai ini enjoy deh kita juga harus supaya kami channel like subscribe hoi sakaweru berkat ni ke jingrai kirai ke ketian pareng mo deh kerban piban naya judge tan ni mo nara kirai pareng kasir piban sengau serong bagi khasi jungi kila ban roi pareng ru tof shisha mo deh niam deh ban judge deh ban ni air ke jingi roi kesan bad mo praksi mar bagi tof shisha deh yang ini bad na one let's go kiki garat lari video kiki garat top videographer jungi Murdah, murder. Ukabut ikannya. Wah. Pizza BTS lagi ini. Pikir kau meriam lu kau ikan mah. Balong pikir bikin ninja mah. Location bak dia. Shoot ikannya. Pet apa? Ani idan nang tu idong shot stop tam tu ni. Kisah karbani. Berkipar lok tu ni. Baik kerja trim. Ini shot untuk adut ni. Try ke beat lah. Nah, ini bikin loud that. Hai pelat. Berarti kaya biang tay. Sing. Ikan. Ikong Jessie tak ikan. Kau gelap tu ikannya.
Subang. Come on, Naksha. Let's go, Jessie. Get it. I want to so Jessie high. Oh, mana ni guy besar? Oh, dude. You switch side, so I switch ride. You wanna fuck with me? Yeah, suicide. Killing these rappers, homicide. Oh my god, they're intimidated. Flow so sick, I need medication. Killing the beat, no hesitation. Wow. You wanna play with chess, cause you way too classy. You arms and an obstacle, don't you try to test me. I call you my bro, had your back, you know that. You turn to a hoe, you're a Judah, you know that. They wanna smoke now, these wanna be me now. Cause I'm doing better, turning me into an ops now. They wanna break me, but cannot stop me. Yeah, I keep it mysterious, I'm low key. Whenever I spit, they say OG. Let's go, đã nhịp tỉ. Bên khi gần đông. Đưa bay đi. Let's go. Lawan tu no shot. Oh my goodness. Couple feet. Murdah. Murder on that beat. You know I love to see you weak. Drop it low, make this shit low. That's how we do. I try to guide upon master the unong shna jadi beat, unong produce right. Loud lads mah. Dia lah aku kerja right. My goodness me. Lah shoot day, lah shoot. Ani lah best mah tu kerja right. Pada aku mah. Kalau bisngau, kau best isyarat, mungkin ni dia kerja right belum thamai mah. Belum lah compare kan, akan long advance, kita mau akan trim kan korkom shoot video, akan long pair itu video cerai kasih mah, akan long kita mau cerai long way, but itu nak siapa ya lah banyak kum ni mah, kita Jessie lyngdoh ada baterai tom mah, lah banyak kum ni, kan nak jing itu nanti, ni dah tak kiri saya baru, tak kiri apa kita berani itu music video. Kinong shot, kinong right, kinong shna jirai, kinong shna video, kinong ani, napal shna up. Ni ban ya kersan gitu, kersan para khasi. Pet kembang orang mana mah, wala kirai ada pareng ro. Im ban ya tahu kata, ban ya judge ro ban kirai ada pareng, ki inkong shaling mat. Kita mah aku masih pun komen sebagai mah. Ada kelak parang tu. Dia ringin deh banyak tahu tentang dia banyak rock, dia banyak kersan nomor ba. Khasi jungi kila banyak kumi nong way rara ki yang ani. Terima kila untuk buat style nong way. Tapi kinsa nong way ro kinsa tip hash pang jungi khasi, kinsa kuat ban tip hash pang jungi ro. Dia banyak nak tentang dia nam. Kau tu jual dengan Murdah ngam tip nak buat you. Try kali Murdah tu macam pang tu bayar banyak beri mah Murdah. Thì con Jessie betai lang sa kalau dia Murdah kan ke jingrai ke thos pang ke mah. Ke lyrics ro kelam sabhara. Mla ada ban sabhai ke lyrics per pasal jingrai nomor ba. Hit prat mah lyrics nun kam masuk ban sabhara te Murdah. Ta mintip ra kamu Murdah. Mintip ra kamu is pang ke jingrai tama ngin ya. Try satu hiski Murdah nak try rice pang. Aku penyap perlu tamam try deh tahu pang banyak penyap beliau mai tahu kan ni kejurai pak tahu kau pak kaliang kan mah. Aku masih parsi untuk kan try. Tamam melay modal sotoro sekarang cuma cara jingrai tambah ni mesti ada mara trebisha tak cakap basut video kau ibang mah lo jingrai borsing try kali ke location aku mah tamam melay te takum tahi te
bas bat tingin ni ai no ka jing thakti sesisian bat ngin saya takun tuing ni pengkot na kani ka reaction video antrai pia sobang so saya like subscribe saya pet ke jing roi ka ding dan description tingin saya syam biang pat ha kawi ka video Khasiboi peace out.